Ninjani? Ngiyaphila. Yazi ngiphuma nje e-bathroom ngiyahleka la. Ngifonelwe enye insizwa yakwamzimela esake sahamba nayo ithi, "Wemthethwa kunjani? Sengiyifuna inamba yakho sengiyifuna inamba yakho sengize ngikhonjiswa zingane amavidiyo akho ku-TikTok sengiyabaxoxela ukuthi ngiyamazi lo muntu kade ngimfuna. Wemthetho uphi umalume wakho?" Ngithi mina umalume uswashona. Uthi hawu sesashona isiqhwaga. Ngithi mina hayi sewashona. Uthi hey Wemthetho uyayikhumbula into eyenzeke emhlala sathana. Emhlala sathane ke omunye womgede owawuneyimanga einzima kakhulu. Ongathi uma uyixoxela umuntu athi hayi suka udlala ngathi. Uyabona ukubona isilwane esingabonwa ngaqala ngokusibona emhlala sathana. La khona kunama trogo lawa aseyimayini acwela ama coins. Sake sahamba ke lapho sithi nathi siyocaphuna. Kwase kwenzeka imanga ke naye umzimela lo. Uyabo ngithi mina hayi umthethwa sewashona. Uthi hawu kanti ziyashona neqhwaga. Uthi uyakhumbula nomthethwa efuna ukungibulala emgedini. Ngithi mina hey wangikhumbuza into engase ngikhohliwe. Uthi hayi buyikhohlwa kanjani le? Ngoba phela leyana yabanzima kakhulu kumina isikhathi eside. Bengifuna vele sikhulume nomthetho ngoba sagcina sihamba singasakhulumanga, sahamba sesidukelene sengibalekile. Mana ke ngikuxoxela indaba. Eshuthi umzimela ke lo uyinyanga. Uyinyanga nje eright eyilungele kakhulu lo baba. Ebese omthethwa ke bemceleke ukuthi cha ngoba naye uyindoda ekwazi ukuhlanganisa ayihlanganise sinikele emgedeni. Hayi umzimela athi hayi ngoba sonke imali siyayifuna madoda ake sizameni sihambeke. Ngiyakhumbula sihamba kwakusekuseni ngo 4:30 ebusika kubanda. Sinikele khona. Umthethwa ke uphethe isagila sakhe lesayidondolozela ngaso nocelemba. Ucelemba ke sasosebenzela ukuthi sisuse ihlahla la yabona la endleleni ngoba phela kwakubuye kube mesemahlathini kwenile futhi ke lapha na emhlala sathane kwenile ngempela. Umgede wakho uvalwe izihlahla ungaze ungawuboni. Yabo lapha kunokuvutha umlilo nje ongawuqondi ukuthi uqhamukephi. Wazi yaqamba ke umthetho wathi isemhlala sathane. Wathi la kuhlala khona usathane. Alright ngiphazamiseke kancane. Lana ke emhlala sathane kunenyoka. Yabo olunye uhlobo lwenyoka engathi mangikuchazela yona uyabo kushona ilanga usadidekile emqondweni kodwa ke asiyeke indaba yayo ngoba kushona ilanga. Safika lapha emhlala sathane kuneyinqola khona leyinqola lezi ezigqutshwe emayini zangazi ibizwa ngani kodwa lezi zamatrogwanyana ezigqutshwe emayini lezi ezilayisha amatshe negolide bese zihamba ke ziyothulula. Yabo inama lokhu zinama coins gcwele ama coins lapho nqwaba ama coins namanje asakhona ayikazi ithathwe emuntu futhi angikholwa bakhona abantu abawaziyo kakhulu wamgede ngoba ucashile. Safika ke lapha nomzimela emhlala sathane sangena phakathi. Umhlala sathane kunezigameko zakhona umalume ngixoxela zona kodwa ke isigameko engaba khona kusona mina zimbili emhlala sathane. Ila kwavela khona inyoka enekhanda lembuzi nalolu suku lamzimela. Yabona umthethwa kwakwe umunye umuntu. Yabona lo muntu ngangithi isilwane sikamhlola ngoba wayisilwane sikamhlola futhi wayengakhathalele kuthenjwa engakhathalele kuthando. Safika ke la siphethe amasaka ke lamasaka ayingathi ayindwangu lawa abrown lawa kudala. Umzimela ke uzofika ichele bese ke siyocaphuna kahle kahle ngoba ngeke siqede lento leyiningi. Alright. Uma sifika nje lapha ngaphakathi emhlala sathane bese umzimela ke ethi cha akakathi ukuzama ke izaba ke zakhe. Cha zame ke izaba zakhe zame izaba zakhe esathi uyazama nje kuvele kuyiqhamukele nje ikhehla lo muntu omnyama eligugile bona amakhehla lagugile
wena owabona kami ngafanisa nani yabo laba bavamise ukudlala kube izangoma ekaShaka laba bangathi banempandla eshwabene nezinwele ezuthulu ngala izuthu ngala abantu abanjalo eqhafuka ikhehle elinjalo luphethe ngikhumbula udondolo lwakhe lwamkhulu lwalunekhanda ithambo lekhanda lemfene laphezulu athi lo mkhulu cha la akungoba kufuneka indaba yokuthi uchele noma nenzeni sidinga igazi la lendoda nje uma ningashiya indoda eyodwa la kungakwazi ukuthi kube khona okungenzakala eningakuthola nani nathi sithole kuyigazi nani nithole imali lathi ikhehla lingakaqedi nje ngendaba yokuthi akube khona ofayo la lo celemba lesifike nawo wayohloma njalo umalume same time ekhanda likaMzimela ngokuthi isikhathi sakhe masingakashayi suke singakashayi sazocha ayibo nangumthetho webulala umuntu umethe umphindi isibili wangena emajazini kumsimela kwaqasha ubuhlalu sathi simbamba umthetho simcindezela phansi usubona ngathi unequnga ngendlela ayisefuna ngayo ukuthi bekhona indoda efayo saphuma sonke sibaleka saphuma sonke sibalekela ngoba usubona impela ukuthi cha khona umuntu azomshiyela akekho umuntu ophephile manje intenhlekisayo ukuthi ikhehla lathi lisayichasa lingakaqedi sizwa nxafa ucela ukene ekhanda awumthethwa yini manje umthethwa phela uyashesha umzimela ngamgcina ngalelo langa ngamgcina ngaleso sikhathi njengoba esengifonela manje sengikhumbuza ethi besafuna ikhulunywe lento kodwa inhliziyo yakhe ebuhlungu ngoba umthetho akasekho yabona futhi kuba sibaleka kukhona umuntu ayosala lapha ngempela ngoba umthetho wabona ukuthi into ayifuna igazi manje ukuthi achicheke ukuze athole le mali so imali neyipoki ndiyajikelana nodwa niyajikelana nodwa kube khona indoda esalayo ngempela mesidingeka iyasala kodwa umthetho wakho kweyindoda ongeke umthembe umthetho uthi angaphathi isikhali ehambe emva kwakho ayikhona inhliziyo misisemalini okubulala ke phela faka Mzimela iceso ndoda ayisekho le ndoda